ibintu bikomeje kudogera no kuzamba muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yicariye inkoni ishyushye. Kuva kuwa gatatu haba amatora, abajenzi bakomeje kwigaragambya bavuga ko batamushaka na gato. Uko leta iri gushyira ingamba zo guhangana n'abigaragambya, niko nabo bari kurushaho gukaza umurego. Birasa naho aribwo bigitangira. Abigaragambya bari gutwika amabisi, ndetse mu mihanda buri modoka yose iri ibirango by'ishyaka CCM riri ku butegetsi bari kuyihagarika bakayitwika. Bari gutwika amasitasiyo ya gazi ndetse na sitasiyo za polisi. Bari kandi guhiga inyubako ndetse n'izindi business z'abayobozi bakuru bamwe ishyaka riri ku butegetsi CCM, bakabyangiza, bakabitwika, ibindi bakabisenya. Nk'ubu ku munsi w'ejo, abigaragambya batatse hoteli y'umuhungu wa Samia Suluhu barayitwika, barayangiza. Banatwitse kandi zimwe mu nyubako zo ku mupaka uhuza Tanzania na Malawi. Site nyinshi z'itora abigaragambya barazangije bikomeye ku munsi wa mbere w'amatora. Ntibyarangiriye aho, kuko ku munsi w'ejo ibihumbi by'abigaragambya bigabije ikibuga cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere kiri Dar es Salaam, bagikorera nk'iby'inyoni zikorera ibivuzo. Leta yagerageje gushyiraho ingamba zikomeye zirimo gukura internet ndetse no gushyiraho amasaha ntarengwa yo gutaha cyangwa se curfew, ndetse yewe no guma mu rugo ngo barebe ko imyigaragambyo yacogora, ariko byose byabaye iby'ubusa. Ahantu hose hitwa ko hari ikirango cy'ishyaka rya CCM cyangwa se ibyapa byamamaza Samia Suluhu, byose biri gutwikwa, ibindi bikamanurwa bikangizwa. Abigaragambya bitwaje ibyapa byanditseho ngo reforms cyangwa se impinduka, no elections cyangwa se nta matora hari, kubera ko Samia Suluhu yafunze abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bashoboraga kumuhangayikisha mu matora. Andi mashyaka akomeye yari kuzahangana nawe akayima uburenganzira bwo kwiyamamaza. Abigaragambya bari kuririmba indirimbo zo kwamagana ishyaka riri ku butegetsi, bati CCM hatutaki, CCM ntitugushaka. Abandi nabo batari bake bafite ibyapa byanditseho ngo Suluhu must go, Suluhu agomba kugenda akava ku butegetsi. Benshi bari kugaragaza ko batamushaka, ko badashaka gukomeza kubayobora, kubera ko ngari umutegetsi w'umunyagitugu ushimuta batavuga rumwe nawe, abandi akabarigiza. Bati rero dusubiza igihugu cyacu wa munyagitugu we, ntitugushaka na gato. Hari noneho n'abagiye kure batangira kumugeranya na Idi Amin Dada wayoboje igitugu Uganda. Bari kumwita Idi Amin Mama Samia. Ibintu birakomeye, mugani wa Pastor Claude, ndetse bamwe batangiye gusaba igisirikare ko cyakuraho uyu mugore kikaba aricyo gifata ubutegetsi. Bamwe mu basore n'inkumi bo muri Tanzania ntibari gutinya no kujya kuri kamera z'ibitangazamakuru mpuzamahanga bakerura, bakavuga ko rwose Perezida Samia Suluhu batamushaka. Imyigaragambyo yatangiriye mu mijyi minini nka Dar es Salaam n'indi mijyi mikeya, ariko ubu yamaze gukwira mu gihugu hose. Hirya no hino ku mihanda, abigaragambya bakomeje guhangana na polisi bikomeye. Polisi iri gukoresha imbaraga z'umurengera, aho hamwe iri gukoresha ibyuka biryana mu maso batatanya abigaragambya. Gusa abigaragambya nabo ntiboroshye, kuko bari kwirwanaho uko bishoboka kose bakoresheje amabuye, ndetse umupolisi uri kugira ibyaga akamugwamo bakamusigarana. Biri gusa naho ibyo birangiye, kuko hari n'abapolisi bamwe ngo bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo. Nk'ubu hari amashusho yagaragaye urubyiruko rufata abapolisi rukabahondagura, rukabagira intere, rwarangiza rukabambura impuzankano zabo rukazambara, ku buryo ahubwo gutandukanya abapolisi n'abigaragambya biri kugorana. Mwavugaga abajenizi b'abanyakenya mutarabona b'abanyatanzania, ababo ubanza bariye amavubi si gusa. Benshi bakomeje gukomereka, abandi bakomeje gupfa, haba ku ruhande rw'abaturage no ku ruhande rw'abapolisi. Umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryanabujijwe kwiyamamaza muri aya matora, yabwiye Al Jazeera ko bafite amakuru y'uko bamaze gupfa bigaragambya barenga 160 n'abapolisi barenga 12 kuva iyi myigaragambyo yatangira. Ati ndakeka ko umubare ushobora no kuba mwinshi ahubwo kurushaho, ushobora kugera mu magana. Polisi iri kurasa igamije bigaragambya, kandi mu by'ukuri uburyo leta yitwaye buratuma bigaragambya biyongera kandi bakagira ubutwari bwo gukomeza imyigaragambyo yabo. Ariko se ibi bizarangira gute? Iyi myigaragambyo ihaganisha igihugu cya Tanzania. Kugeza n'ubu
Abigaragambya bavuga ko badashaka ko Samia Suluhu yongera kubayobora, ariko kugeza ubu niwe uri imbere cyane mu byavuye mu matora by'agateganyo, kuko ubu afite amajwi 96.99%. None Samia Suluhu arava ku butegetsi koko nk'uko babimusaba, cyangwa arafunga umwuka akomeza ahangane n'abatamushaka? Reka twubike amacupa, twegura inyandiko tubiganireho. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi handitse subscribe kandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo byiza nk'ibi bicukumbuye nkugezaho umunsi ku munsi. Ngwaha ikaze. Mu gihe imyigaragambyo n'imvururu byakurikiye amatora bigikomeje muri Tanzania, Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yashyize hanze itangazo riburira abanyamerika n'abandi baturage bari muri icyo gihugu nyuma y'uko amatora ya perezida n'abadepite aranzwe n'imvururu, imyigaragambyo n'ihagarikwa rya internet mu gihugu hose. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane, Ambasade ya Amerika yavuze ko hari amakuru ashimangira ko hirya no hino mu gihugu hari imyigaragambyo iri kubyara urugomo n'ifungwa ry'imihanda. Yongeye ko imihanda ikomeye irimo n'ugana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Julius Nyerere yafunzwe, ndetse ko ihagarikwa rya internet rikomeje kugira ingaruka ku itumanaho ryose. Ambasade ya Amerika yasabye abari muri Tanzania kwirinda kujya mu myigaragambyo no kutitabira amakoraniro rusange, ndetse ibibutsa gukurikirana amakuru anyura ku binyamakuru by'imbere mu gihugu no kuba maso igihe cyose. Ariko si ubundi iyi myigaragambyo yashite n'iki cyabaye imbarutso? Byose byatangiye ku munsi wa mbere w'amatora yabaye kuwa gatatu tariki ya 29 Ukwakira 2025, agamije gutora perezida, abadepite n'abajyanama b'inzego z'ibanze. Perezida Samia Suluhu Hassan uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM arimo gushaka manda ya mbere nyuma yo gusimburanya kwigendera John Pombe Magufuli muri 2021. Gusa amatora yabaye mu gihe ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ryakuwe ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza, mu gihe umuyobozi waryo Tundu Lissu yatawe muri yombi akekwaho ibyaha by'ubugambanyi. Perezida Samia Suluhu Hassan yarahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo Kunje Ngombale w'ishyaka AAFP, hakaza Hassan Almas uhagarariye NRA, hakaza Costa Kibonde wa Chama cha Makini, hakaza Doyo Hassan Doyo wa NLD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Suluhu w'ishyaka Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM niwe uhabwa amahirwe menshi kuko amatora yabaye benshi mu batavuga rumwe nawe bafunze, barimo nyine na Tundu Lissu w'ishyaka Chadema. Chadema yakumiriye mu matora muri Mata hagaragazwa ko itujuje ibyangombwa. Ruhaga Mpina w'ishyaka rya kabiri rikomeye mu mashyaka atavuga rumwe na leta ryitwa Act Wazalendo nawe yarakumiriwe. Ubwo ari muri Kenya, umunyamabanga wa Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga Deogratius Munishi yabwiye Citizen Television ko nta matora ari kuba muri Tanzania. Ati mbivuze neza mu magambo make, n'ukwimikwa. Ku munsi w'amatora, imyigaragambyo yadutse mu mijyi minini irimo Dar es Salaam, aho abaturage mu duce twa Kinondoni, Tandale na Magomeni bagaragaje uburakari ku migendekere y'amatora. Gusa ubu iyi myigaragambyo yamaze gukwira igihugu cyose. Amashusho yagaragaje abapolisi barimo gutatanya abigaragambya bakoresha imyuka iryana mu maso, mu gihe imodoka n'amaduka bimwe byatwitswe. Mu maduka yatwitswe harimo n'iry'umuhanzi ukomeye cyane muri Tanzania Juma Jux. Guverinoma yahise ishyiraho gahunda y'amasaha ntarengwa yo gutaha ahera saa 12 z'umugoroba mu rwego rwo kugabanya imvururu. Nyuma yaho, ubuyobozi bw'umujyi wa Dar es Salaam bwasabye abakozi ba leta n'abanyeshuri kuguma mu rugo mu gihe umutekano ukomeje kuba muke. Urubuga NetBlocks rukurikirana ikoreshwa rya internet ku isi rwatangaje ko internet yahagaritswe ku kigero kinini mu gihugu hose, bigatuma itumanaho, imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru bitabasha gutambutsa amakuru. Abigaragambya mu by'ukuri barashaka ibintu bibiri. Icya mbere ni amatora anyuze mu mucyo ku buryo babasha kwitorera umuyobozi bashaka no kwigenga kwa komisiyo y'amatora. Icya kabiri, bashaka ko Perezida Samia Suluhu Hassan yegura ku butegetsi. Umwe mu bigaragambya waganiye na BBC yagize ati turarambiwe, dushaka ko komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka.
Perezida Samia Suluhu we yaburiye urubyiruko ruri kwigaragambya arubuza kujya ku muhanda, ati ibyo kwigaragambya hano ntibikora. Mu yandi magambo, yabakuriye inzira ku murima, arabwira ko ibyo bamushakaho byo kwegura atiteguye kubikora. Ku munsi w'ejo, abakozi bategetswe gukorera mu rugo. Guverinoma ya Tanzania yategetse abakozi ba leta gukorera mu rugo nyuma y'uko urubyiruko rukoze imyigaragambyo yikaze muri Dar es Salaam no mu bice bitandukanye by'igihugu na internet igakurwaho. Ku munsi w'amatora, abigaragambya batwitse imodoka n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bavuga ko badakeneye gukomeza kuyoborwa na Samia Suluhu Hassan. Abigaragambya bashinja guverinoma gutegekesha igitugu kuko Tundu Lissu wari imbere mu barwanya ubutegetsi yafunzwe, abandi bagakurwa ku rutonde rw'abemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Umujyi wa Dar es Salaam urimo abashinzwe umutekano benshi, mu gihe imihanda myinshi yinjira muri uyu mujyi yafunzwe. BBC yanditse ko ibitaro bya Muhimbili byakiriye inkomere nyinshi mu gihe abigaragambya bari bagikomeje ibikorwa byabo. Umwe mu bagizweho ingaruka n'imyigaragambyo ni icyamamare Diamond Platnumz, umuhanzi ukomeye cyane muri Tanzania, uzwiho gushyigikira cyane bikomeye no gukunda byimazeyo Samia Suluhu. Gusa nyuma yo kotswa igitutu n'abigaragambya yashyize ava ku izima. Uti byagenze gute? Diamond Platnumz yasibye amafoto yose yamamaza Samia Suluhu Hassan. Uyu muhanzi yamaze gusiba ku mbuga nkoranyambaga amafoto yose yasangije abamukurikira yamamaza Samia Suluhu mu matora atarakiwe neza na bene igihugu bahise birara mu mihanda mu bikorwa byo kwigaragambya. Uyu muhanzi yasibye ubutumwa mu gihe amaze iminsi yotswe igitutu gikomeye n'abakunzi be bamushinjaga gushyigikira umukandida bo bita umunyagitugu. Ku rundi ruhande, mbere y'uko asiba ubutumwa na mbere y'amatora, Diamond yari yabanje kugenera ubutumwa Samia Suluhu Hassan amusaba kudaha agaciro bari kumutuka no kumuvugaho amagambo mabi. Mu butumwa bwe, Diamond Platnumz yagaragaje ko ashyigikiye bikomeye Samia Suluhu, ahamya ko abari kurwanya amatora banamwita uko bashaka ari abantu bake batazi ibyo bari gukora. Diamond yabanje gukeza Samia Suluhu, ahamya ko abari kumurwanya hari igihe bazamwifuza. Ati, mubyeyi wanjye Suluhu, uri umuperezida w'icyubahiro ukorana umurava kandi ukaba umuhanga cyane, ariko uzirikane ko abantu busanzwe badakunda kuvuga ibigwi by'umuntu ukiriho. Wakoze akazi gahambaye kandi urabikomeje, kuva mu rwego rw'uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi, uburobyi, ibikorwa remezo n'izindi nzego zitandukanye. Diamond yingingiye umubyeyi kutababazwa n'ibyo bamwe mu baturage yise ko batazi ibyo bari gukora bamukoreye, amwizeza ko uretse aba hari abandi baturage ba Tanzania kandi bamukunda. Ati, kubera ko wiyoroshya bituma rimwe na rimwe abantu bashaka kukugerageza. Ndagusabye ngo nibigutera umutima mubi bitewe n'itsinda rito ry'abantu ntekereza ko batanazi ibyo barimo gukora, kandi nibwira ko hari umunsi umwe bazakwibuka nk'uko bagiye bibuka abandi. Uzirikane ko hari benshi bagukunda kandi bishimira ibyiza uri gukora mu gihugu cyacu. Mu butumwa bwe, Diamond nigeze aca ku ruhande gatinye kugaragariza urukundo uyu mubyeyi wari umaze igihe ayobora Tanzania, nubwo ari uruhande rw'abamufata nk'umunyagitugu batifuza ko akomeza kukiyobora. Icyakora kugeza ubu Diamond yahise asiba ubutumwa bwose bwamamaza n'ubuvuga neza uyu mubyeyi. Uretse abanyatanzania, abanyakenya nabo ni bamwe mu bagizweho ingaruka n'imyigaragambyo iri kuba muri Tanzania. Nk'ubwo ku munsi w'ejo, abigaragambya bageze no mu mujyi wa Namanga ukora ku mupaka wa Tanzania na Kenya. Ibyo byagize ingaruka ku bucuruzi n'ubuhahirane hagati y'abanyakenya n'abanyatanzania baturiye uwo mupaka. Abacuruzi baho, by'umwihariko abanyakenya, ubu bari kurirayo kwarika bavuga ko iyo myigaragambyo yangije ubucuruzi bwabo ndetse kubu batari kubona icyo bagaburira abana babo. Ibyo byanarakaje abanyakenya bamwe bashaka kwinjira muri Tanzania ku ngufu ngo bafashe abanyatanzania kwigaragambya, ariko polisi ya Kenya irabakumira. Polisi ya Kenya ku munsi w'ejo yakumiriye abaturage b'iki gihugu bashaka kwinjira muri Tanzania ku ngufu kugira ngo bifatanye n'abaturage b'iki gihugu mu myigaragambyo. Ibinyamakuru byo muri Kenya biravuga ko polisi yatangiriye bari abantu ku mupaka wa Namanga uza kiriya gihugu na Tanzania. Abanyakenya bamaze igihe bibasira ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan
bamwita umunyagitugu, ndetse bari mu bashishikarije abaturanyi babo b'abanyatanzania kwigaragambya bamwamagana. Ibi ntabwo bitunguranye kuko n'ubundi hashize igihe kitari gito igihugu cya Tanzania kitabanye neza na Kenya. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania nyine yahaye gasopo abanyakenya abasaba kureka gukomeza kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cye no kugihungabanya. Samia yatanze iyi gasopo nyuma y'amasaha make Tanzania yirukanye ku butaka bwayo abanyapolitike batandukanye b'abanyakenya. Aba barimo Martha Karua usanzwe ukuriye ishyaka People's Liberation Party PLP riri mu yakomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, na bagenzi be barimo Willy Mutunga, Hussein Khalid na Hanifa Adan bari bagiye muri Tanzania gukurikirana urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Uyu mugabo ukuriye ishyaka Chadema nkuko nigeze kubikubwira amaze igihe afunzwe ashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi. Karua mbere yo kwirukanwa igitaraganya yari yabanje gufungirwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere i Dar es Salaam. Uyu mugore mbere yo kwirukanwa muri Tanzania yarayirutse kumvikana yibasira iki gihugu avuga ko ari igihugu kinyamuryango cya EAC gikomeje gupfukirana ijwi rya opposition mu karere. Perezida Samia Suluhu nyuma y'uko Karua na bagenzi be bari bamaze kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania yumvikanye avuga ko igihugu cye kitazihanganira uwo ari we wese ugambiriye guhungabanya umutekano wacyo. Ati dutangiye kubona imyitwarire y'imirimbanyi ziri kwivanga mu bibazo byacu. Niba barakumiriwe mu bihugu byabo ntibagomba kuza guteza imvururu hano. Iki gihugu gikomeje kuba kimwe muri bike bifite umutekano udahungabanye, bityo ntitugomba kwemerera abantu bafite imyitwarire mibi bo mu bindi bihugu kuza guteza umwiryane hano. Perezida Samia Suluhu yaboneyeho gusaba inzego z'ubuyobozi kutazemerera na rimwe abajujubije ibihugu byabo kwinjira muri kiriya gihugu. Hagati aho ibintu bikomeje kuba bibi kuri mama Samia Suluhu kuko n'ibihugu by'Uburayi byamaze kumukuraho amaboko. Ku ikubitiro inteko ishinga amategeko y'Uburayi yamaganye amatora yo muri Tanzania. Ku itariki 30 Ukwakira 2025 ubwo ni ku munsi w'ejo, inteko ishinga amategeko y'Uburayi European Parliament yatangaje ko amatora rusange yo muri Tanzania atabaye mu buryo buboneye, ivuga ko ataranzwe n'ubwisanzure n'ubutabera. Mu itangazo ryasohowe n'abadepite bayo bavuze ko amatora yagomba kuba umunsi w'ibyishimo bya demokarasi, ariko ahubwo ahinduka igihe cy'igitutu, ubwoba n'iterabwoba. Itangazo ryabo rigira riti ibyo byabaye si amatora yisanzuye kandi atabogamye. Uburiganya ntabwo bwatangiriye ku isanduku y'itora, bwatangiye amezi menshi mbere y'amatora. Abadepite b'Uburayi bashimangiye ko hari ukwibasirwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, harimo kubafata, kubafunga no kubuza amashyaka yabo gukorera mu bwisanzure. Bavuze by'umwihariko ku rubanza rwa Tundu Lissu, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe na leta uri kuburanishwa ku cyaha cyo kurwanya ubutegetsi kubera gusaba amatora atabogamye. Tundu Lissu agomba gufungurwa ako kanya, niko iri tangazo ribivuga. Inteko y'Uburayi ivuga ko nta matora ashobora gufatwa nk'afite agaciro mu gihe abatavuga rumwe na leta bafungwa, ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bukumirwa, ndetse itangazamakuru ryigenga rihatirwa guceceka. Raporo zigaragaza amakosa mu matora, kwirukanwa kw'abagenzuzi n'ihohoterwa ry'abavuga ukuri byonona icyizere cy'iki gikorwa cya demokarasi. Abagize inteko basoje bavuga ko amahanga adakwiye guceceka. Bati dusaba abafatanyabikorwa bose ba demokarasi guhagarara kigabo mu kurengera uburenganzira bwa muntu n'amahame ya demokarasi, kubera ko kurebera ntacyo ukora si ukwifata, ni ugufatanya n'ibibi. Iri tangazo ryashyizwe mu mukono na David McAllister, perezida w'akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi, Munir Saturi, perezida w'akanama k'uburenganzira bwa muntu, na Mary Jacques Ronen, perezida w'itsinda rishinzwe umubano n'inteko nyafurika. Iri tangazo rije rikurikiye iminsi y'ubushyamirane n'imyigaragambyo muri Tanzania, aho abaturage n'amahanga bakomeje kuvuga ko amatora yabaye mu buryo budahwitse kandi butubahiriza amahame ya demokarasi. Kugeza ubu ibintu birakomeza kuzamba muri Tanzania uko bwije n'uko bukeye. Human Rights Watch ivuga ko abantu babiri bari mu bigaragambyo umwe ndetse n'umupolisi umwe ari bo bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo. Ariko ku rundi ruhande
hari andi makuru adafite iyo gihamya avuga ko abarenga 160 b'abasivile n'abapolisi barenga 12 ari bamaze gupfa. Ntabwo haratangazwa ibyavuye mu matora bya nyuma, gusa n'ubundi amahirwe hafi 100% yo gutsinda afitwe na Samia Suluhu Hassan. Ku rundi ruhande, imyigaragambyo irakomeje mu bice bitandukanye by'igihugu. Icyo umuntu yakibaza, Samia Suluhu Hassan naramuka atangajwe ko ari watsinze amatora bidasubirwaho, biraza gucura iki? Aho ntidushobora kubona imvururu zikomeye no kumeneka kw'amaraso guteye ubwoba muri Tanzania nk'ibyakurikiye amatora yo muri Kenya muri 2007 ubwo ibihumbi n'ibihumbi byicwaga. Njye ntabwo mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Ibuka gukora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nk'ibi nkugezaho buri munsi.